message jotolwa haini conseil shewari jotolwa nwanduwa nukandwa ifanye kila dhimuni mndu he nafasi yahe ya shinde ya istahi ye shabdi tena ambie mndu ajoshida mwambie andu astahi sawa nuko tusiwa hainu wakati ngwarambiao ngadunga uzenongo harumai radio komori za radio pia wenge zile zabidi za rarundu kaya heza jiraba hainu lazima zingarifa bahashenu ni waju habari andu ahunda nizitabu ngar shukura kangizo shankosh ndizia ezijindu zini abo ngwafanyizwa kahanza ukambya ukaya nsia hatu asar mabavu boko ezijindu nzo uritambisha zo hata radio zala rtuda mbilwa wakati za kaujiri hata ijehunda bahangara zenshiu wange handa lidu shukri ya Mwenyezi Mungu alhamdulillah zidwangi kabuli aka ranzi alert afanywa juzi ngasian contact asima dhamana izura kaulinda hau zero ngazulizi kanyangu ngabudu shukri ya Mungu rambiandu wakazani homba Mungu Mwenyezi Mungu arsahilisha kakabati jokiri batumuhanza ha zabilido shukuria ni fereshe andu wadazamana technical mhazinu ranzi wizara ya heza